Sa vitim kolačima. Dobro, sad ne počeo nimo ni jedne bijele. Sad i malo uvo ono što se... Nije mi za njega starije nego za nas mlađe, bit će... A po brojnosti ispali ste tu na prvo mjesto, bogati. Jel, pa dobro, ja mislim da smo... Bilo je malo pusti, uvijek se ne bilo najbolji. Čekaj, ne po brojnosti, po... Ili su među boljima, nema bude. Ajde. Uvijek smo začepljavali onda. Dobro, bilo je malo puti. Dobro, bilo je, opet. Malo milom, malo silom i... Mnogo je, mnogo je. U ovoj borbenoj liniji na položajima Ruđanske brigade. Ovdje vidimo dvojicu boraca spremni kod svoga oružja. On će nam nešto reći o ovom oružju, jer ovo je oružje koga muslimani dobro respektuju i puno puta su ga osjetili. On će nam reći šta je to, kakve su njegove mogućnosti, prvo će nam se predstaviti i kazati kako je na ovim terenima. Evo sada i pada kiša, nekada je i sunce, ali ovdje je planina, vrijeme se mijenja svaki sat vremena. Pa, ja sam srpski borac Milosav Tomić. Ovo oružje što pomenuste, kako ga Turci vole da zovu sejač smrti. I mi ga posebno obožavamo jer tako neke stvari radi koje treba da radi. Stanje na liniji vidite redovno, sad smo na ulazu gore da je učimo ako Bog da. Mislim da je svakom borcu jasno da je ovaj rat nama nametnut i da više dileme nema da li treba ratovati ili ne treba ratovati. Ako je bilo u početku nekih dilema, tako mislim da je to raščićeno, mi smo taj rat morali da vodimo i to nam je izgleda zapisano i ovaj rat ćemo dovesti do kraja. Goraže će biti naše, ako ne politički, mada mi volimo da bude politički, to je ljudski, civilizovano, ali ako ne bude drugog rješenja, onda će ovo da radi. Hvala puno. Kako se pomoćnik zove? Srpski borac Vrko Ljubiša, pomoćnik na mitraljezu 74. Kaži mi, vi ste ovdje ekipa standardna, kako se slažete? Moramo se slagati. Srbi se slažu uvijek. Znači, došlo je vrijeme da se i Srbi slože. Hvala vam. Tu dva borca Ruđanske brigade koji su do sada po formaciji imali činove vodnika, međutim, ratno je stanje i zbog svojih zalaganja i ono sve što su pružili do sada predloženi su za činove potporučnika. On će nam se sami predstaviti i funkcije koje su do sada obavljali i da nam kažu kako su reagovali na tu današnju vijest koja je sigurno i mnoge druge borce obradovala, jer to su ljudi koji su bili na čelu svojih jedinica i obavljali mnogo dobrih i uspješnih zadataka. Rade Andžić iz Štrbaca, znači komandir Štrbačke čete. Tu sam sa mojim saborcima na prvoj liniji od prvog dana, tako reći, ovog rata. Šta da kažem, sretan sam zbog današnjeg praznika i što ga proslavljamo, međutim nisam sretan što ga moramo proslavljati baš ovdje na položaju i u šumi i što moramo sa ovom puškom u ramenu da ga proslavljamo, ali to nam je neko drugi nametnuo. Mi moramo da izvršavamo zadatke koje nam postavljaju komanda i vojska je tu uvijek na položaju spremna za odbranu. Inače mi nismo, kako su nas nazvali, agresori, nego branitelji naše domovine, srpskih granica i srpske zemlje. Tako da i po ovom nevremenu kad je i kiša i kad nas neprijatelj provocira, uvijek smo spremni da se njemu suprotstavimo i da mu zadamo ako treba i neke gubitke koje on upravo i to traži. Kažete mi kako ste reagovali na ovaj predlog da dobijete čin od podoficira u oficira. To se u mirnodopskim uslovima ne dešava, međutim u ratnim uslovima za ljude koji to zasluže. Kako ste vi reagovali kad ste čuli danas tu vijest? Pa nisam se nešto možda obradovao, mislim sretan sam normalno, zahvaljujem se i komandi koja mi je to povjerenje ukazala, a ipak ja, ne samo ja, nego svi ovi koji su
pored mene ovi borci su zaslužili mnogo više i pohvala i nagrada, ali hvala im i za ovo što su nam dali za sada. Pa mi ćemo i dalje da se trudimo da opravdamo njihova očekivanja i ovo što su nam unaprijedili i što su nam dali do sada. Ja sam Mirko Mijušković, zamjenik komandira inženjerije i izviđač. Pa da vam kažem o dosadašnjim iskustvima i rezultatima koje smo učinili, mogu vam reći da je bilo naporno, ali u svakom slučaju isplativo. Koji tako imaju neku malu bolest, a smatraju se nesposobnim. On apsolutno ništa ne čuje, međutim od prvoga dana je sa nama i sa borcima ovdje i neće da ode kući, iako bi to po svakom i medicinskom nalazu imao pravo, međutim on je tu i još uvijek je sa nama. Sad želio bih da nešto kaže za naše gledalište koji ga ne znaju. Sve dobro, samo reći. Hvala, mi smo dobar čovjek, dobar borac, komandiri smo... Super i svaka ti čast. Popi. Mi smo dobar čovjek, ali nam kada opet ikada. Mi smo dobar, šari se i visenjade, paduju se komandiri. A zašto? Reci ti meni, a šta bi sa onom... Mislim. Šta bi sa onom iz Goražda? Je. Ona Bića, ženska, ona iz Goražda. Neće lopa, bića, neće kaže, bića. A neću više grad, dobro neću više. Mi smo pozdravljeni. Mi smo dobar čovjek. Komandiri, ako da vas shvaćam. Dobro. Evo, pjevam. Boko, omora, ljudi, omora. Čete, želeo bih da pozdravim sve moje kolege, borce u Srpskoj Republici, da im čestitam praznik i da ih svi pozdravim, da budu zdravo i živo. Ispred komande Strbačke čete. Gardijski major prve klase na odmoru. Kažu da je prototip. On je odgovoran za sve puteve u našim krajevima, da bi naša vojska mogla da dođe s autima, da bi naši borci mogli da dođu sa kamionima, a ne pješke. To je ta odgovorna ličnost. Pa da nam kaže na kakve probleme nailazi prilikom pravljenja puteva po ovim gudrama. Hvala našim ljudima i hvala onima koji su na prvoj liniji. A ja sam uradio ono što sam ja mogao da uradim. Znači, sa mojom snagom sam uradio ono što sam mogao uraditi. A svaka čast onima koji su ovdje, a ja sam ovdje samo da im pomognem. I nalazimo se na veoma važnom mjestu na našim linijama. Ovdje su borci koji drže ovaj položaj. Među njima se nalazi jedan borac koji će nam se sada predstaviti i koji je zarobio neprijateljsko oružje. On će nam ukratko reći kako se to desilo i pod kojim uslovima je to se sve odvijalo. Ja se zovem Andžić Slobodan, ulazeći u Ladila kao jedno izviđačko odelenje. Našli smo jedno prilikom neprijatelja koji je bježao, zarobili smo jednog gara M53, stari tip, stare proizvodnje, njemački. Da li je bilo nešto municije uz toga gara? Bilo je nešto mala količina, ali poslije smo našli od ostalih kolega, boraca, nalazi su oni, donosili su nam, poslije vidjeli su koji se nalaze tu u blizini. Znači, neprijatelj se izuzetno brzo povlačio, nije imao ni vremena ni prilike da ponese to oružje koje je za njih sigurno značajno, pošto ga oni baš puno nemaju. Znači, vi ste brzo ušli u taj kraj i to sve oslobodili. Malte ne, u istim trenucima i momentima on je napustao, on je imao vremena da uzme to svoje naoružanje. Mi smo upadali kao, ne znam, ne mogu da objasnim, u tom momentu u brzini. U jednom velikom povlačenju oni su bili
toliko uplašeni, ne mogu da objasnim, ne znam, to je takvi trenuci bili. Ovdje se nalaze i ljudi koji su sa tobom bili u toj akciji. Sigurno da je bilo veoma i opasno i naporno sve to odraditi, međutim ti ljudi su i dan danas ovdje. Mi ovom prilikom čestitamo naš zajednički praznik, oni nisu bili u gradu da ga proslavimo, zato ga sad slavimo ovdje na terenu. Mnogo boraca, među njima ima i starijih i mlađih. Ovdje imamo jednu grupu koji su nešto stariji borci, zajedno sa mlađim borcima. Pa bih želio da ih pitam kako se dopunjuju. Da li ovi stariji prenose iskustvo na mlađe ili obratno? Evo vi ćemo ovako po redu i pitati ljude kako im je u ovim terenima, kako se snalaze i kako uspijevaju da održe ove položaje. Nama je sad momentalno lijepo ovdje. Blizu smo ove granice, ovdje ove Gorždanske, problema nema nikakvih. Šta vam kaže drugo? Evo ovaj borac se nešto stira. Otići ćemo malo kod ovamo da vidimo. Kaži kako se ovako slažete, kako se nadopunjujete, je li kompaktna ekipa? Pa slažemo se dobro, privikli smo se na svaku situaciju, ovakve uslove i nema problema sad za sad. Međusobni odnosi su dobri, tako. Ljudi su već dugo na terenu i privikli se na sve moguće uslove. Ovdje vidimo kako to izgleda, ljetno je doba, evo sad upravo gori vatra. Znači ona mora da gori da bi se ljudi malo mogli ogrijati čak i u ovo doba godine. Kažete mi, jel se nekad i okreće nešto na ovoj vatrici? Pa šta da kažem, ja sam malo stariji ovdje, ponekad i to bude, okrenete po nešto. Tako, 50 godina, sa mladima sam, nema problema, ide, može se ide. Super. Kažete mi, odakle ste vi i otkada ste s ovom jedinicom? Ja sam sa ovom jedinicom od 2. februara. Fino mi je, uglavnom imam svojih vršnjaka, šta da kažem. Daj bolje bi bilo, valjda će doći neko bolje vreme. Da li bi možete nekoga da pozdravite kući koji će ovo gledati? Pa moramo pozdraviti prvo rodbinu i porodicu svi. A pošto smo generacija koja se prvi put susreće sa ratom i s ovim ratnim uslovima, trudimo se da zadovoljimo sve kriterije pravog ratnika, pravog borca, a nadam se da ćemo to uskoro i okončati. Jednom dobrom pobjedom, da znamo zašto smo se borili. Na televiziji iće i na radiju, pa možemo ovoga borca da pitamo s kojom bi pjesmom pozdravio svoje komšije, prijatelje i familiju i sigurno tu ćemo želju da mu uslušimo. Najbolje volio nemate više Alija, rekli bude jedno da zbog toga smo ovdje najviše i da se jednom okončali gdje smo, šta smo. Kažete mi, evo ovdje imamo još jednoga i mlađega borca pored jednoga starijega. Jeste li vi ovako neki bliži drugovi ili ste tu u ekipi onako po formaciji? Pa mi smo iz jednog sela u Štrpčansko smo 4 zajedno i od prvog dana. Kaži mi, jel pomažeš ovim ovako malo starijim kolegama, treba vodu nositi i ovako ove neke poslove koje iziskuju malo više snage? Ja među mlađim ovdje u ovoj ekipi pomažemo se međusobno i donesemo vode, donesemo drva i tu pomažemo se. Tu smo šta god treba. Odnosi su dobri. Odnosi su prilično dobri među ljudima i tako. Hvala vam, čestito vam svima nama zajednički praznik i da se vidimo i u miru. 44. godište u ovoj grupi je najstariji u ovoj prethodnoj što smo vidjeli, ali on se drži ovdje ko mladić. Vitka stasa, nasmijan, pa da kaže i on koju riječ. Ja pozdravio sve moje komšije koji su pobjegli. Neke sramota kad ja star od 50 godina mogu biti na ratištu, mogli bi i oni. I pozdravljam moje unuka i šćerku i sinove i ženu i majku.
Matica Zmaju. Momci, jeste li dobro? Bogu, hvala. Pošto ste tek došli, niste se umorili. Nismo tek imali stari. A, novica. Pa novica, jes. A? Izgleda samo se u brigadi vodi evidencija za mene. A kad uđem u Stipraču niko ne kaže Pavla, čovjek hoće to slušati. Ali odeš kući kada joj nema. Oda im priku. Znaš da se greške prije vide nego dobre stvari. Novice, odmah mjesnu zajednicu Bijelo Brdo prebacujemo u onu Ustipraču. Oni dole. A ona snima. Proširujemo. Televizija rudo. Ništa. Dobro, more. Nemoj. Ljepota moja, ajde. Evo ga lavu. Osjetili da on dođe, a da ja ne dođem. Ljubješko. Išli mi neki dan gore na ove stijene, vidi se gore. I rogat se sve. Ja njemu kažem kasnije. A šta ovo? Da smo mi onda u ono vreme bili gore 3 sata, i mi bi rekao bili. Bio sam ja Sa onom Nemaju doma. rajom. Ovdje. Ovdje gore. Imaju li čime od tada? Imali ga, pitam, imali ga tamo. Ali nisu dobroci. Znači da nemaju ovdje brovi. Udri u čupu. A ne kudića gdje ide u komunicu. Da je zgrađen, nije zgrađen domet, ali sve to će zavrati. Nije luda da odbije. Šteta što niste došli. Dobro. Gramušo moja mala, kad ti zna. Idi meni svoju ljubav. Tako sad lađu. Čistiš čovjek. Ajde bre sam. Evo snimaš. Dobro, ne. Ma desi se vole bre. Rekao sam šta ćete tu raditi. Evo, Milica vidjela, ako ne bude, evo. Ajde, stop, dođi sebi. Pop miri. Neka sjetite Sonja, ajde ovako ćemo nekako mi. Samo ne traži. Evo prvo ćemo doktora. Ja sam ti... Što budeš noć? Joj, mene petoro. Jedno žuto, znaš kako je fino, neka boja siva. Evo tu, sam postavljeno. Idemo kod nas. Nalazimo se sa santetskom ekipom Ruđanske brigade. Ovdje je dežurni ljekar dr. Krsto Stanišić i on će nam reći par riječi o radu santetske ekipe, o uslovima i trenutnom stanju zdravlja naših boraca. Pa što se tiče zdravstvenog stanja naših vojnika, ja sam zadovoljan i nemamo puno obolelih. Što se tiče, sada je front miran. Front je miran, tako da nemam ni ranjenika srećom. A što se tiče ovog smještaja ovdje, smještaj je zadovoljavajući i u situaciji smo da možemo da zbrinemo i povređene i obolele. Eto, toliko sa ovog
našeg sadašnjeg mjesta. Sanitetska ekipa prilagođava terenskom radu. Ovdje vidimo i šator koji je predviđen za bolesnike. Koji tu bolesnici leže i koliko je njihov sada trenutni broj? Pa obzirom da imamo ovdje kompletnu sanitetsku ekipu i da možemo da zbrinemo sve povređene i obolele, trenutno nemamo puno bolesnika u stacionaru, to je nekoliko samo bolesnika. Osjećanja i ljubavi prema srpskom narodu. Ja bih vas sve skupa molio da to što smo mi učinili kao patrioti i kao profesionalni vojnici ne shvatite i ne dižete na neke pjedestal koji možda i ne zaslužuje. Lično sam ponosan za sve ono što je učinio Užički korpus za narod u Republici Srpskoj, a koliko vidim i osjećam i danas, a i ranije, mislim da je taj narod zahvalan. Ja sam samo bio jedinka koja je bila na čelu jedne vojske organizovane, koja je morala i trebala odlučiti na ono što je imala u svom zadatku. Mislim da smo taj zadatak i te sve zadatke koje smo dobijali Užički korpus na dostojanstven način izvršio i ima razloga da taj korpus zaista bude ponosan na ono što je pomogao u osudnim trenucima koji je bio pred srpskim narodom, pre svega na planu opstanka, njihovog fizičkog opstanka na prostorima, njihovim večnim prostorima, kada je zaista zapretila opasnost, nažalost, od ko zna koji put, od genocida koji je najvjerovatnije, ne najvjerovatnije, nego sigurno godinama bio pripreman, čega mi kao Srbi nismo bili svjesni. Uveren sam da smo iz svega ovoga izvukli neke pouke, došli smo na neke spoznaje i da nas više niko u ovoj istoriji našoj neće prevariti. Moja najveća želja jeste, a nadam se da ću ja to doživjeti skupa sa vama, da budemo zajedno i da taj srpski narod konačno, koji je dao najviše žrtava kroz istoriju ratova, pre svega živeći u jednoj zabludi jugoslovenstva, da stvori neku jugoslovensku državu, da konačno ima svoju jedinstvenu i objedinjenu državu i da taj srpski narod nikad ne bude u poziciji u kojoj se našao raspadom bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. I da ne bi bio zaista dug, ja sam danas bio na ovom skupu povodom velikog praznika Vojske Republike Srpske i bio sam izuzetno impresioniran, pre svega sa onim strojem koji je bio ispred nas i bio bi zaista srećan ako biste vi u vašim redovima, u vašim jedinicama imali veći broj ljudi koji onako izgledaju i koji su onako spremni, nisu trećina, da se dostojno bore za mir i slobodu srpskog naroda i za njihov fizički opstanak bukvalno na prostorima na kojima se nalazi. Mislim da sa ponosom u ovom trenutku možemo reći, zahvaljujući pre svega mudrom rukovodstvu, ako ja sam meritoran da to kažem, Republike Srpske, da je srpski narod u ovom trenutku vođen takvim rukovodstvom, naravno podržan svojim narodom, postigao mnogo i da je konačno istina i pravda i pred međunarodnom zajednicom došla na vidjelo i da više nismo ono zašto su nas ne godinama, ali od perioda kada je došlo do ovog rata na prostoru bivše Bosne i Hercegovine i optuživali. I zaista u ovom trenutku sam veoma zadovoljan i najsrećniji što je Karadžić i svi njegovi saradnici sa svojim narodom uspeli i bili odlučni